Okurijara Abatuura b'ekyanga kya Katatinga aho eby'ombekyeire eirwariro rya miliyoni 2 hatwireho ekyetengo omubuheereza bw'eby'amagara ahabw'okugira ngu agandi mu marwariro gatwire hari munonga ekitwire nikibateera enaku mpango ahabw'okugira ngu abantu bingi babiire nibafa bukiri kare aha mukyeno batiine kihwera. Mu mwezi gumu twafiirwa abakazi 9 nga n'owoyo mwali n'amulekera abaana 7 balenzi bokka. Kati netugamba tugule moroka nga abantu bafa netutuula netukiriziganya netugamba buli omu wekatatenga asobola netukola budget ng'eddwaliro tusobola kumalawo miliyoni 2 netuyita mikwano gyaffe ne batusonderako netusonda netuzimba projekiti amazeeko miliyoni 2 n'obusente obugwamu. Abwenjendo abakazi babiri bakira kufa bakuza kuzaara zari Antonde Mbarara ekitugweka kakasangu eirwariro niza kutuyamba munonga. Eirwariro eri rikozirwe omu buryo bw'abantu banyekundiire aba buriijo obwo barikushagikwa aba National Organization of Trade Union haza nirija kuhwera ebyanga ebindi nka Nyamunengo, Katonga, Rwebihongore, Kakiri, Rwanga, Kayonza, Kitanjojo ogiseho n'abarikuruga omu bicweka nka district y'Isingiro. Turagire muri cyamani LC5 ibanyikiza mu kigambe tinye nabahatanka ebipimo bwa cyamani wa district mwandegereza era niwanyikiriza nagamba nawe yagira ngo uncanjure seka mwana wari ugaba ite twine bityo kubagabira basaba n'abanyamulire tubadde tumanyi katatenga. I must bring here the Committee of Public Service and Local Government. Yeah. Abantu aba bashabirwa kwombeka za kamena no kwerinda endwara z'oburofa ngo bareke kwehuba mu marwariro butosha. Eddwaliro tulizimbye tugenda litandikako naye tekitegeeza ntwagala mulwale. Twagala lisinga okuyamba abantu naddala abakyala. Barwanisa abantu ababiri batiine by'obuyonjo nka toileti n'abarwanisa munonga njerizeho toileti zibiri zirabura mu muruka nka toileti igana 15 hati yahunda gambira harabura toileti 20. Gasha kwa Sandeke William.